eʋevi esevegbea, eʋevi exlã ʋegbea, eʋevi edoa ʋegbea. Akpena me sia me be eʋeawo gadze gbagba ɖe wo ɖokui fia Ghana dukɔwo katã ɖe ale yi ke mía dzilawo he mi. Midze gbagba Sogakoƒetɔwo akpe na mi. Sogakoƒe dzilawo, fiahawo, dumegãwo eke ya midze gbagba gaɖe fia Ghana dukɔ ɖe. Eye eko ŋkume ne ʋevi ɖe sia ɖe le anyigba dzi le Ghana dukɔa dzi. Afi si eʋeawo ƒe ŋu geɖe medzɔ dzi na amea kpɔtɔewo. Eke ya hiã be míanɔ wɔm ɖa be ɖe ŋugbegblẽ wɔwɔ fififi adzodada ɖe ƒomeviwo ɖe meganɔ mía de o. Yi ke ne mí eke ya wɔm gbe sia gbe ɖe ana be amewo naxɔ mía dzi ase xɔ dzi be míawɔ dɔ kple yewo gbe sia gbe. Sogakoƒe fia gãwo meda akpe na mi be ʋu gã ya dze anyi ɖe. Ame aɖeke meyi be yeafi naneke yi ke mi kpɔna le genyigba dzi kple Ghana ƒe dukɔ geɖegeɖe me. Ame aɖeke medo ɖe afi ma be yeafi naneke alo yeade asi naneke ŋu o. Edu me tɔwo ŋutɔ wodo eva dɔ wɔm abe sikiritiwo ene. Akpe na mi, eke ya eko ŋkume ne ʋevi ɖe sia ɖe. Ewɔ ŋku ne Ghana dukɔmetɔwo katã. Enyo, Mawu nayra mi, Mawu nakpe ɖe ame sia ame ŋu be ɖe ne wò hã evi le asi wotsɔ ɖe nahi ɖe mɔ ɖe ƒomevi ŋuti. Emɔ yi ke ahe ŋkɔ ana be ɖe ame aɖe naɖo ŋku dziwò abe amea yawoa womewɔna eke ya kple ekema. Akpe na mi.